Isakaza tuje ku systeme jamais égalée twese reko dahema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tukugezaho updates zikomeje rero kugenda ziyongera. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba aribwo kimaze kongera kubona rero montée en puissance rero imaze kuba iki gisirikare kikaba kimaze kubona abasirikare bashyashya rero binjiye mu gisirikare ndetse no muri service za renseignement. Iki gisirikare kikaba rero kibikesha training na cooperation n'igihugu cya France ikomeje kugenda ikorwa. Hamaze rero kurangiza promotion zigera kuri 3. Iyi promotion ikaba ije nyuma y'iminsi mike hari yindi irangiye. Rero kugeza ubu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba kiri en coopération n'igisirikare cy'Ubufaransa rero igisangani muri ka militaire ya Bahuma. Hakaba rero ariho habereye ceremony yo gufunga ndetse ya passage ya operation yari irimo gutegura ndetse no guhereza ubushobozi abasirikare b'abanyekongo ba FARDC babuherezwa n'igisirikare cya France. Ni rero iminsi 41 yarishize hari imyitozo ikomeye yo gutoza abasirikare rero ba FARDC. Hakaba hari bataillon y'abasirikare benshi batozwaga n'abasirikare bagera muri 815 rero barangije ikosi ndetse bagiye kongera capability yo kurwanira mu mashyamba ndetse ni brigade rero yiyongera ku zindi brigade zirwanira mu mashyamba no mu misozi miremire zatojwe n'igihugu cy'Ubufaransa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. France ikaba ikomeje kuvuga yuko igamije gutera inkunga rero initiative za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo kurinda umutekano wayo ndetse no kubasha kwifatira rero souveraineté nationale mu ntoki ndetse no kugerageza gufata ubushobozi iki gihugu gifite kikaba cyabasha rero no kubwexploita kugira ngo kibashe no kujya mu peacekeeping. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba kiri kongera izi capacité mu gihe rero kandi igisirikare cy'u Rwanda kigikomeje kugaragara ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Operasiyo zo guhiga bukware igisirikare cy'u Rwanda cyiyise FDLR ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zikaba izi effort zikomeje kudezaruma rero iki gisirikare cy'u Rwanda cyiyise FDLR ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba bikomeje kugenda biba rero imwe mu nkingi ivugwa yuko yasinyiwe muri aya masezerano yi Washington. Kugeza ubu rero hakaba hakomeje kugenda hagaragara operation ziranswa zuko iki gisirikare kigomba gutangira rero guhiga bukware abasirikare ba hariya biyise FDLR kandi ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. FDLR ni abanyarwanda rero bashinjwa kuba barakoze jenoside ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bakaza kujya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagiye rero bagira stronghold zitandukanye zagiye zibamo iza Katoyi, zagiye zibamo iza Mongozi ndetse banavugwaga kuba mu bice bitandukanye bya Rucuru ndetse na Masisi, ariko hose hakaba hafitwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Ntago bizwi nimba igisirikare cy'u Rwanda cyaragiye gifatamwe mu makompanyi cyangwa se mu mabatayo y'igisirikare cya FDLR bakakivanga kugeza ubu, ariko ikizwi nuko hari aba FDLR bayobora amakompanyi n'amabatayo y'igisirikare cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Rwanda hakaba hari n'abasirikare ba FDLR bayobora rero igisirikare cy'u Rwanda mu peacekeeping atandukanye igisirikare cy'u Rwanda cyagiye kigiramo uruhare. Abasirikare bakaba baragiye bava muri FDLR bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bakaba bakirwa mu myanya mu gisirikare cy'u Rwanda. Abandi bakaba harimo n'abasirikare ahubwo bagiye bava ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bakajya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo ikabafata ikabahereza igisirikare cy'u Rwanda, u Rwanda rukabafata kandi nanone rukabasubiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nyungu z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no gukomeza kugumishaho koze yuko aba FDLR bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Situwasiyo yakomeje kuvugwa na Zenon Mukongo muri Conseil de Sécurité inshuro nyinshi, ariko kugeza ubu ngubu hakaba hakomeje kugaragara yuko bishobora kuba bitarumvishwa. Isakaza tuje konti systeme je mizigare turagaruka mu kanya.